নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি গ'লোঁ। তেতিয়াহ'লে পলম নকৰি বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। চল বজড়ি কে ঐ গণ্য মান্য জঘন্য বান্দৰ পোৱালি, তোৰ মোবাইলত এনে কি বস্তু ওলাইছে? এইজনে যে ৰ'ব পৰা নাই। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। हर बार एक नया झूठ बोलती है और जब इसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक और झूठ बोलती है, एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है ये। এই ছোৱালীজনীক পিছফালৰ পৰা ইমান জোৰে কি কৈ দিলে, ছোৱালীজনী যে হঠাৎ অচেতন হৈ পৰি গ'ল। Oh my God! No, 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 no. ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे इतने। ইমান ধুনীয়া ঠাই, তাতে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা কুলু কুলুকৈ নিজৰা পানী বৈ আহিছে, দেখিনো কোনে ৰ'ব পাৰিব। तुमको अपनी मैं बना लूं, तेरी दुनिया मैं सजा दूं, तू मेरी ही तो है सोनिए। এইজনে একেবাৰে ৰ'ব নোৱাৰি এবাৰ পিটিকিয়ে দিলে। भोसड़ी के मादर चोत बहन के लोड़े। अपना भी नसीबा क्या खूब मिला है, सपनों से भी सुंदर महबूब मिला। Oh my God! सब बेटी को, सब बेटी को, सब बेटी को। बेबी बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे, अच्छा लगता अजी लौड़ा लौड़ा। चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा है चल। হয় টিকটক এৰ, নহয় ছোৱালীজনীক এৰ। যদি নেৰ তেতিয়াহ'লে আমি তোক সোধাই নেৰিম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ নতুন এটা এনেকুৱা আৰু ভাল লগা ভিডিঅ' লৈ আহিম। লগতে আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ, মোৰ এই চেনেলটোলৈ যিবিলাকে নতুন আহিছে তেওঁবিলাকে যে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, যাতে এনেকুৱাবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পায়।